Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at trining. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aglaklako ak dito'y palengke itinatnaten. Tapno mabiyag ko ti pamilya. Tati nakiasawaak kat mamarteg kan manugal. Banag apagbababawyak ita. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasalitaan ni Trining. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Awan pa'y sirbim nga asawa. Pumanaw ka? Di na kumamot po ka walakas na densyo. Maring dagiti ubing. Sulang po itak? Di na may saganaan ni tinaimas amasida? Saan kami tupay ang nagsiday tinaimas kadagiti anak ta? Kaya't mo takugtarang ka, ha? Saan? Di nagsaktan. Pangasim densyo. Sakto pa ikaw awit dito'y balay. Makapasurong ka nga asawa. Makahuma ka. At to'y tibayad kaw, iti ginatang ko alakaw, balasang kaw. Agyaman ang tata. At to'y matiginatang yung anatan. Agyaman nak. Sapay ko ma. Tama ipaibus ko dagito yung lako. Tadabanan yung dagito yung villages kilaan. Itong bigat. Ay, pare. Limlim tagmat manan dagita matam. Nagsangsangit kan sa manan. Nabarbartat manan ngamin ang nagawid nila kay ko idirabi kat agbirok itinaimas ama si Dana. Awan man nga kwartak na igatang ko. Ay, anjat klase nga asawa dayta. Imbag kumamat no nagagat nga agbiro kiti kwarta. Ada siguro problema na. Iso nga agin inom mare. Apay, asino kumati awan problema na kada tayo? Amin tayo mat, kat ada problema na. Uwan nga rod. Nakarakaro kanya kun amare. Ay, baglaangan tanaanos nila kay ko. Uray agtaltalon laang, ta responsable a padre di pamilya. Ay, naimbag ka pa'y. Naanos nagpaiso nila kay mo mare. Ay, wen gaya mare. Saan kan nga agikarkarga itilakom di ta abanda? Ha? Taapay mare? At dagim matang di ta pwesto. Ay, nabayag namin abakante dahito ikat. Wun, bak nang siguro dahi jay ang negosyante. Agasam, ginatang na. Uray jay kaabay na apwesto. Ay sus, kasano tayo rin o kasta. Di, saan tayo ang makalako dito isang wanan? Sapay, nagaduti agatang dito eh. Ay, jakpay mat nakita jay bagbagada ang negosyante ang nakagatang itiday ta apwesto. Bareng palubusan na tayon to Si Kanton di makaamo ang makisarita, mare. Imbag si ka, tanalaing ka makisarita. Kastoy ati sidaen. Karni ko naman. Kastoy ko makakanayon ti pasangom kanya. Dinasaya at... Inutang ko laang dahi ta akarne ti baboy. Awan bibiyang ko no, inutang mo. Basta kastoy ti kayat ko amasida. Lakay, saan ka kuman arumar ita nga aldaw? Numalpas ka amangan, ilansam ko maday ti diding ti balay, tani, panagtutudon. Amangan no maitayab ti angin. Siyak ti baon mo nga agilansa. Amo kaya mo ti agkarpintero. Kat asino kumangay ti pagtrabahom iti dayta. Kat si kamot ti lalaki dito eh. O di mang tangdan ka iti karpintero. Ado dita. Awan nga rod ibayad ko. Nya? Di nakdikdiktaran at rining. Di mo ibaga ti aramidak, takagurak ti kasta. Sige, mangan ka nga rod. Kargaan pa itiin na po iti plato. Kanon dagiti anak mo dayjay no sumangpet da nga gapo di eskwelaan. Mabisinak nga rod. Di agluto kan tumanan iti kaninda. Napan balay dagiti anak mo, manang. Mabisinda ka no. Apay, saan da amang mangan dito'y balayo? Pasaray awanak ngamin ading ko. Inaldawak amapan aglakla ko iti palengke. Apay, ayan ngamin nila kay mo.
Ay, sabagay. Api adamagak pay laeng. Kat inal daw ang malabsak ije kantina anabartek. Pasaray nakaturog ang nakadumog ijay. Barang agbalbaliw tumatlaan ni manong mo. Awan lat amukon, manang. Parparigatan na kayo laeng nga agiina. Sigamot, martir ka. Di ka kumamot agsao iti kasta ading ko. Pudnomot Amom aparparigatan da kayon. Ngam di mo pa'y lapanawan? Kaya't ko ngamin ti kompleto a pamilya. Kompleto a pamilya? Nga oray mamartek kan manugal ti asawam? Ading, ada ka di kwartam dita? Taapay manan. Bagsi ka tada trabahom. Umutang ako ma. Igatang milaang iti bagas mi. Tartari maanan danday ti pwesto a paglaklakwan tayo, mare. Wan mare, kita mo. Naglawan dito unag. Asino nga ta tinegosyante ang nakagatang? Jakpay mo't amo, mare. Kumusta ka ngay? Nagsangsangit ka manan? Saanan, mare? Awan san tilwak arumwat. Imay nilakay mo ije balay mi idikalman. Awisan na nilakay ko nga ginomda. Ay, adamat awit nan nga arang. Ang ambay, linapdak nilakay ko. Ay, talaga nga agbiro kanti kadwa na nga aginom. Di na maawis nilakay ko. Tasaan mo't nga agin inom iti arak nilakay ko. Imbagman, mare. Ne, adda umasidag agumatang itila ko, mare. Lakwa mo. Lakay, di mo aw-awisan di asawa ni Kumarik Abeth nga aginom, ta nakababain. Awan ti bisyo na dayjay. Taan niya ko matibibiyang mo, ha? Apay ngay alayatan nakitidanog. Ibagbagak laang mat. Adula una, iti amum, Kita ang manday ta. At adaywan da kan dagiti gagayam mo, ta saanan anormal ti panagin inom mo. Sobran ti panagin inom mo, lakay. Adik kan iti arak. Di ka ba'y sumardang danugan kan? Malas ka nga asawa. Awan pa'y serbim! Ading, si kamat gayam dayta. Punay mo ti panagsungsungbat mon ka ni manang ko? Nagbastos kan nga asawa? Didis. Ay, saan amabalin kanyak dayta? Idarum kunsan dayta asawam. Naglastugan dayto'y kabsat mo, Trining. Nakabasbasit lang arod a babae. Ngam kunamlan na sino ngagsasao. Amo, mga opisina ka. Kat adu ti amum itilinteg. Ngam uray no diktaram ni manang mo nga agdarom. Saan na amaaramid dayta? Taay ayatin nak ni manang mo. Nawatam! Naglastog ka ngagsasao? Manang Trining, apay akas ti panagsasao da iti mamartak nga asawam. Bay-bay amon ading ko. Ala, umay kan, mapantay di kusina. Ijay tanagin istorya. Umay kan. Ay namanang, isong abuswon na ka dayta asawam. Tapang panoy-noyam mat ngamin. Nakainom ngamin. Bay amon. Anya dayta awit mo. Para kadagiti kakaanak daytoy. Tinapay da. Taamok at diyo pa ida maigatangan iti tinapay. Ay, wan nga rod. Kaasi damat. Imbag taadda ka. Ay, sapay kumata iti maysa nga aldaw kat makapagpanunot kan. Kat panawa mo day ta asawam nga abusado. Ay, naapom. Si kamot ading ko. Pudno mo tibagbagak Trining! Ni manong mo. Mabitang. Apay lakay. Nasakit ti tiyan ko. Sak makaangas iti sakit na. Agan anukan ngay. Matayaksan bakit? Hindi mo ibagaday ta. Kasapulan da kakadagiti anak ta. Didis! Mangayab ka iti pangiluganan ta ka ni manong mo. Itaray ta ni di ospital. Isumot lagayam asaan kan amapan aglaklako. Tamasakit nila kay mo. Makabulanan nga adda diti ospital nila kay kumare. Win nga rod, nagkutong matan. Anya ayat ti sakit na.
Adda ka no cancer na, Mare. Naala na iti kakainom na iti arak. Unay matan. Ay, kapilitan nga ipaagas mo. Panagkunak, saanan ang maagasan pa'y, Mare? Isumuti ko na dagiti doktor na. Ha? Barang makasubli ak tumatlaang nga agla ko, Mare. Masapol nga agsubli ka nga agla ko, Tani, nang lukatan dya ginatang da apwesto. Ha? Kat kasano? Pinapanaw da ka kadi ijay? Ay, saan? Nakisarita ak anaimbag. Kat nagsingpet mo't dya nakagatang iti dayjay. Kasta ka di? Ay, imbag man. Ires-reserve ko nga ro dya abay ko para kan ka. Ay na, imbag ta inreserba anak, Mare. Talaga nga umayak tumutlaang agla ko. Nakapsutak una yun. Bakit? Diya akong makabangon. Mangan ka, uray basi-basit laang. Bakit? Pakawanan na ka. Kadagiti adwa basol ko kada kayo. Kadagiti anak ta. Nagbalinak na responsable nga ama. Kana asawa. Densyo. Italangan na miris ko dagiti nagkurangak. Ngam naladawan ti amin. No makabirok kan tupay iti sabali nga ayatam. Ikarim, adi mo baybayan dagiti anak ta. Pagadalom ko mayda. Tila'y magpagamot lakay. Ngam ikarik. Padakalakan pagadalag dagiti anak ta. Agawitan manang, datalangan ti tao dito sementeryo. Uwan didis. Amokmat no kasano nga inayat mo ni Manong Densyo. Talaga nga inayat ko unay ni Manong mo. Uray no mamartag. Ala, agawitan, tani agtudon. Ay, uwan ading ko. Sige, agawid ta nga rudan. Ay na, maragsakan na, tay may kan naglakong, Mare. Kita day ta pwesto, aginatang da. Ay na, nagmayat tinagbalinan na. Naglawa, Mare. Nagado tila ko da nagduduma a plastik. Day tagayang tinegosyo, di akin kukwa. Aya. Asino nga taaya day tamakin ko pa iti day to eh. Anya itayon tinagan na. Ruben Samad. Ha? Wan, Ruben. Ruben? Nalukmag alumakay. Ha? Isuday ta sumungan. Nagbangal daw yo. Ay, kastamot kan ka, sir. Trining. Ruben? Agam mo kayo? Nasaya at mata nakita kan, Trining. Nabayag a sinapsapul ka. Si kagayam ti bagbagada abak nang a negosyante ang nakagatang dito a pwesto. Imbagkan ka tabak nang kan. Siya ay, kitamti lang ako. Dandani, di naksapay mabigbigan. Mabalin ka di matakasta. Mabigbig kalata. Uray agbaliw tilangam, Trining. Mabainak san amapan aglako di sanguanan ti pwesto ni Ruben, Mare. Apay ko mabain ka. Ay, kabatch mo gayam day jay Ruben idi high school kayo. San la akabatch, Mare? Iso ti umuna a boyfriend ko idi. Aya! Kita man lang agpaiso. Idi pailaan ngamin kat nalaingan ni Ruben. Nagsina kami idi nag-eskwela idi Bagyo. Kat siya, nagbati akmutan dito probinsya. Addan samot tan asawa na. Amok, addan. Angam, amo Mare. Naidom-dom at panang perpereng na kan ka. Kasla espesyal ka pa lang kan kwa naging gaita. Agtal na ka man, Mare. Saan akong anapinta sa kasidi. Dakalan tinagbaliwan to'y langa. Imma dun ti uban ko,
ken bimmaketakon. Ruben? Di mo kaya't nga ibagat i-address mo. Iso ang nagdamagak iti kumarem. Jack yung pagarup nga umay ka dito balay mi. Sumra ka. Ang yamanak. Kas makita mo at Ruben, agrig-rigat kami. Kaano laang namin idinatay nila kay ko iti cancer. Kas tagayam, makipaglading itak. Agtugaw ka. Pasensya ka na. Saan anapintas dahi pagtugawam dito'y salas mi. Ang yamanak. Adagayam lugan mo nga imay dito'y? Wen, no kaya't mo, rumwar tayong tumadamdama. Ha? Saan ang makaruwar? Ilutwak namin iti makandag iti anak kong agapo di eskwelaan. Katuray surot mo idan Kinapudno na. Kaayayok dagiti ubing. Ngam, daksang gasat. Tasaan kami anaikan iti anak iti daydi asawak. Daydi asawam? Wan Trining. Tanabayag na baloak. Nagsakit mat ni misis ko. Katnura impagas ko iti Amerika. Saan lata nakalasat? Ay, una yan tinapasamakan ka, Ruben? Kat itatanag kita ta. Maragsakanag. Nabayagan nga inururay ko daytoy akan ito. Ruben? Trining, saanan amasapos naglako kapay. Adda akon, kat agtalagkala ang kanyak. Saan kayo abaybayan kadagiti anak mo? Ha? Maawat mo dagiti anak ko? Ibilang ko ida, kaspudno nga anak, Trining. Isong anong umanugot ka, agasawatan. Ha? Makauray ka nga ta? Kalpasan ti dua atawan? Uwan, Trining, makaurayak. Kastaon ay tiragsak dagiti ubing, tarimor kayo, manang. Asino di lalaki ang nangawis kan ka? Ni Ruben Dayjay. Sigod a boyfriend ko. Si Kamot? Kasla babain ka pa'y amang ibaga? Baknang kanugayam Dayjay a tao. Uwan, ngam, agmay-may san na agbibiyag, manipod na balo. Ano kasta? Agbada kayo abalo. Wan adin ko. Umayto ka naman na nagpasyar dito balay. Agar-aram kadikan ka? Kastarod, di nakmatan sardengan. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti ay ayam da, kan makmakan? Ay, wan nga rod, kan saan la aday ta. Inikkan na pa'y dagiti ubing iti kwarta. Iso akay kayat dagiti ubing ni Ruben. Duan atawan tinapalabas, sipud na tay day di asawak, Mr. Lonely. Nailiwliwag kumeten, tipan nakatay na. Kat ita, plan-planwen min kini Ruben, ti agkalaysa. Daytoy man ti pakasarita, to'y pagayam mo, Trining. Trining pagayam ko, pudno jay kunada, nga dalata agururay anasaya at amapasamak, uray no kasano ti panagtuo. Ket dimteng dayta, babaan kini Ruben, asigod a boyfriend mo. Ala, kablaawan kayo, tanaragsak kayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Trining, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga edita iti Pangasinan.
Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa ka public school teacher ket dandanin nga agbalin a principal. Daytoy apakasaritaak ket may papan iti asawak a maysa nga engineer. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Edita. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Tuladan na kay Stephen, agadal ka iti kina-inhinyero, tanapintas to ti masakbayam. Ni Daddy mat, imbagak matan kan ka. Jack kayat ti agbalin nga inhinyero akas kan ka. Kayat ko ti agbalin na pulis. Pulis? Kayat mo ti mainiinitan ngagtrap-traffic iti nga ti kalsada? Saan lang aday tati trabaho ti may sa pulis, Daddy? Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Lakay, saan mo ka di apilitan day ta anak mo no di na kayat ti agbalin nga engineer? May sakamat nga awan muna. Lito. Agpada kayo kadagiti anak mo nga awan karga ti panunot da. Awan na mamuyo. Pasensya mo ni Daddy mo, anak. Kanayon mo takas jay. Kayat na, isula ang tinalaing dito'y apagtaangan. Saan ka kumangag sa iti kastakan ni Daddy? Pudno ti ibagbagak, mami. Uray pa'y iso ti kalaingan nga inhinyero, iti intero alubong. Sa anak abilib, tamati ti galad na. Masaira kiti panagsasao nila kay ko, Manong. Isula tinalaing. Di pulatan tutupan. Isulaang ti husto ti aramid na. Kan isulaang tinaskan amasurot. Liklikam nga gapa kayo. Detag ti kasayatan nga aramidam. Amin na kayat na. Kayat na isto ti matungpal. Nulakat ta pagsayaatan ti pamilyayo, bayam latan. Tatno saan kayo nga agapa. Happy Teacher's Day, Ma'am Edith. Kastamot kan ka, ma'am. Ay na, napuno da ito'y table mo itinagado asabsabong kan sagot dagiti estudyante. Nakigtutak nga rod itay si Mang Petak dito'y classroom ko. Idi nakitak dagita asagot da kanya. Si Kangamin ti paborito da teacher. Kat si Kangay. Paborito da ka saan ka di? Happy Teacher's Day mo't kan ka. Adto'y mo't ti sabong asagot ko kan ka, ma'am. Agyaman na, Ma'am Edith. Madamdama, aggiddan ta amangal daw iji school canteen. O sige, agkita tanton ijay. Agasam, tadapay gayam cake nga inarami dagiti estudyante para kan ka. Saan lang para kanyak daytoy? Para kada tayo amin at teachers. Talaga love da kadagiti estudyante dito school tayo anya, Ma'am Edith. Amin tayo. Apaya syaklaan. Ay, Ma'am. Jay, samot may kadwa nga anak mo day jay nakatakder ijay ruwarti kantin. Ha? Ni Stephen day jay. Ay, wala paiso. Anya ter aramidon ta anak ko dito eskulaan. Ay, abamon tao may agmerienda. Mabitlaan nga rod, ma'am, ta inakayaban. Stephen, apay nga ada ka dito'y anak ko. Jack pa'y kaya ti agawid, mami. Sigurado ngamin, nga adda ni Daddy ije balay. Kat maan-ano ko mano adda ije balay. Amuyo mat, mami. Saan kami nga agkaalaan ka ni Daddy? Ala, umay ka nga ron, umay ka pag merienda. Amok, amabisin ka. Napanan ni Stephen. Napan nakinita niya pag-eskwelaan na. Edita, ibagakan ka. Saan ngagbaligi day ta anak mo iti kurso na? No saan nasurutan ti kurso nga ibagbagakan ko na? Saan ka kadi nga agbalin a diktador, Lito? Diktador? Siya? Ibilbilang mon akin na diktador ti panang isurok iti anak ta? Bayam ka di nga iso ti agpili iti kurso akayat na. Kasano ko mga agbalin na pulis dayjay? Awan mo't amuna? Di ka mo't agsao iti makapasakit itirik na alito. Iso akagurgura da kadag iti anak ta. Gapo iti kasta pa nagsasaom. Stephen, anak, umay ka ta nakaluto akon. Mangantayon. Jack kaya't akasango ni Daddy. Maudi ako na mangan. O sige, maudi kanto nga rudan. Saan pa'y kano ang mabisin ni Stephen?
Apay akas ta dayta anak mo. Imalan samat kan ka. Apay ka di nga agungot ka manen. Saan pa'y nga rod amabisin, iso adi mo piliton amangan. Rumbang laeng aglalang lang tayo amangan, kas may sa pamilya. Stephen! Rumwar ka dita silid mo! Agsardan ka man lito. Saan ka ngagpukaw? Ikak man iti pagnakman. Agsardan ka kunak ni. Anya ti aramidam. Mapan mo dangran di anak mo? Laglagi pam anapigpigsan di anak mo ngam sika. Iso agtugaw ka kiti tamangantan. Naawanan ako ni tiganas sa mangan. Sa dino aro ti papanam. Mapanak mang restaurant. No di da kayat akasango ti pamilyak amangan. Sige lang! Ma'am Edith, birthday gayam inton Miyerkules. Advance happy birthday. Agyaman ma'am. Sigurado nga adun tumanen a regalo ti maawat mo. Itapay laeng. Ado nga rodon nga estudyante, ti kayat na amang ipatulod iti regalo na kanya. O, makitam da ita. Iso nga rod nga agyaman nak itinasapa pa ng kablaaw yu amin kanya. Christine anak, namnamaan da ka nga agawid. Kasangay ko ita. Lading itag mami. Ada trabaho dito ospital ita. Ngam manon abulan asaan ka anagaw awid anak. Kayat ko ti agawid. Ngam anya. Diya kayat ang makita ni daddy. Adon tumanin ti ungat na amanggag ko. May papan iti kursok nga inlugpas ko. Ay. Uray saan nyo nga ibaga? Amok amin ang mapaspasamak di tabalay. Dahil istoryaan kanyak ni Stephen. Kaya topay ni Stephen di pumanaw di tabalay? No kasta, saan ka nga rod ang makaawid ita? Saan, mami? Da kayon tulangan ka ni Stephen ti umay agpasyar dito'y ayan ko. Mami, happy birthday. Kailiw kayon ka ni Stephen. Kailiw da kamutan anak ko. O sige nga rod, basta agan anad ka dita ayan mo. O anya, magustom ka di matlaang ti cake aginatang ko, anak? Un mami, ibusuntan day takik aginatang mo. Lakay, ada ka matgaya man. Birthday kita, iso nga adu ti makan iji kusina. Namsugak. Di nakadikablaawan iti day ti apa nagkasangay ko, lakay. Awan serbina asilibraran ti kasangay mo. Mami, apay akas jay ti sumbat ni daddy. Bayamon anak, madinsamanan ti aldaw na. Kasta na ngamin, no ada palpak nga inarami dagiti trabahador na iji opisina da. Ala, saan kan ngagladingit, mami? No saan akayat ni daddy ti mangan? Dua talangan amangan. Wen anak, dua talaangan ngaglanglang. Love na love da ka kan ni Manang Christine, mami. Ay, un gaya, mami. Di mo ka di kayat apanawan ni daddy? Ha? Apay ko maapanawak ni daddy yo. Ab-abuswon na kan, mami. Pagsasawan na ka iti saan nga umno. Saan arumbon day ta? Respetaran tayo lata. Ta iso ti ama iti day ti apagtaangan. Kas dilaan ti ugali na. Taka na yung ngamin ama stress iti trabaho na kas chief engineer. Adu ngamin tinadadagsan a responsibilidad ni daddy yo. Ne, ada ka matgayam di tiruar anak katugaw, lakay. Basbasa ak. Ada ka di problema. Sino tinang ibagakan ka nga da problema? Madmadlaw mi ngamin akanayon anapudot ti ulom no kasta nga agapukay ti trabaho. Nasaya at matanakadlaw kayon. Amuyo ka di. Da kayo ti mangipapae iti problema kanyak. Anya? Kasano kumada kami? Saan da kon nga respeto kas ama ti pagtangan? Di mo ko maibaga dayta. Idi pa yan nariknak dayta. Ni Christine, nagadal iti nursing. Imbis ko makina doktor, ti kayat ko nga dalin na. Di naksinurot, inaramid na lahat ti kayat na. Panang ipakita ka di iti respeto dayta? Lakay. Kat daytamat nga Stephen, namnamaak nga isunto ti sumaruno kanya kas engineer, ngam anya ti kayat na? Criminology? Awan ka di ti serbik nga ma?
Saan apod no day nga ibagbagam, lakay? Kat sika nga ina, sikalatan ti sursuruten da. Dikdiktaram ka di ida, ha? Saan? Saan apod no day ta? Agpapada kayo amin. Kontraan nyo amin, akayat ko! Nurse gaya mo ni Christine iti kadakkelan nga ospital, Ma'am Edith. Kasano anaamom day ta, ma'am? Ijay ko ngamin nga impa-check up nila kay ko, kat nakita na. Isupay nga rutin ang tulong kada kami, tapno saan kami nga aguray iti mabayan. Kasta ka di. Ay na, di mo pa imbagbaga kada kami, a nurse gaya mo ti inaunam. Maragsaka na, tanatulungan na kayo ni Christine. Isumat lagayam anabayagan ajak nakitkita dito lugar tayo. Impasnat na ngamin tinagadal. Dayta tinasayaat. Kat ni Stephen ngay, anyamat ti kayat na nga adalan. Kaya't nakanumat ti agbalin a pulis. Ay na, nasayaat dayta a plano na. Mabit lang ha, tasong batak man ti awag ni Stephen. Sige lang, ma'am. Hello, anak. Mami, pumanaw ako dito balay. Ha? Apay, anya tinapasamak? Dinangranak ni Daddy. Anya? Iswa pumanaw kita amat lang dito balay. Mapanak lang ang nagyan ijayan ni Manang Christine. Saan? Urayan nak dita balay, taagawid akon. Pagtungtungan to dayto abanag. Bye. Apay, ma'am, anya tinapasamak? Nilakay ko. Dinangran na ka ni Stephen. Anya? Maaramid dayta nila kay mo. Ay, unay mo't nan. Diyak laim pagarup akas tati ugali nila kay mo, Ma'am Edith. Ayan ni Stephen. Anya tinaramid mo kan kuana? Biro kam kanyak ti bastos nga anak mo. Apay adinangram. Inikak lang iti leksyon. Tapno amuna a respetuen ti amana. Anya klase ka nga, ama. Apa akas tati saom, ha? Sakpay ita ti aking basol, idinto ta siyak ti ama anasken a respetuen na? Ha? Talagang awan na mo man niya. Maestra ka pa'y mo't nga rod! Inagasang ti sugat ni Stephen, mami. Nagdara ti bibig na. Gapo iti panang danog kan kuana ni Daddy. Ipanda ka di ospital, Stephen. Saanan, mami? Amangan no makita dak pa'y dagiti barkadak, kat kantyawan dak. Anya ngamin ayat tinapasamak. At daak lang iti silid ko. Iti kalata si ni Daddy. Nagungungat kanyak. Nabayag ka nun nga agpukpukaw, nga iyalaak iti danong nga inuman na. Idi ti makderak, tamapang ko maiyalaan. Dinanog nakmatan. Isukat dayta ti rason no apay adyak kayat ti agawid. No saan ko lapang panunutan ni mami. Binalas ko kuman. Ay na, imbagtasaan mo nga inarabid dayta, anak ko. Awan itigas to apang magik. Nubalsak ni Daddy. Maulaw Dito'y pa'y lang ni Stephen, mami. Nataltalgad ti kasasaan na dito'y ngam ije balay. At ako man ni mami dito'y tamaraman na dito'y linuto manaksat nga spaghetti. Agireklamo ka. Kat si kamot ti mangibos. Umay ko mamanin ni mami anya. Naragsak no adda ni mami. Wan nga rod. Ni mami, iso dito'y umawawag. Hello, mami? Christine! Oh, apay, mami. Anya tinapasama? Naatake ni Daddy yo. At dahita dito'y ICU. Ha? Diyak ka mo no malasatan na pa'y dahito apan nakaatake na. Anya? Stephen, anak, iduron mo dayta wheelchair ni Dadim. Uwan, mami. Lakay, iawid na kan. Mami, agluluan ni Daddy. Saan ka amadanagan, Lakay? Adda kami kadagiti anak mo ang mga sikasukan ka. Aging kaita, masakit pa'y laang nilakay ko. Saan na nakas itisigod anaungan. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Edita. Adda pagpatinggaan ti amin. Kat dayawan ka.
Ta itilaksi ti amin, ket adda kalatta para kinilakay mo, nang runa ita, ta masakit. Ala, anusam, ta sikaket nga rod ti asawa na. Tay kunada nga ruden, agpatingga ti kinalaing, ngem ti kinapakumbaba, agtalinaed iti puso, ken panunod. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Edita, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang trabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga itay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Ferdinand, iti ilagan Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamet apa idrama dahito pakasarita aken ayat, Apolos ajakto malipatan. Nupay makunak akasal na udin adimteng daytoy nga ayat. Saanak met nga agbabawi, gapo tadimteng iti umno apanawen. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Ferdinand, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Pasensyakan, Rose. Nurabi iak lang nga pumasyar dito'y ayan nyo. Ay, apay ngamin nga umay nakpay sa rungkaran. Adumot dito ang babae. Sikati kayat ko, Rose. Ngam addaan akon iti may nga anak. Adumot dito ang babalasang amabalin mo nga arman. Nalabi ita. Naglaklakayak abaro. Ta inururay ka. Anya? Amin akasadara ka. Kan kakasinsin ko. Nangasawa da aminan. Siyak lang ti saan. Adda ka di makagapo, Ferdinand. Gapo ta inururay ka, Rose. Poddo ka dit imbaga ni Max kanyak may papankan ka, Ferdinand. Anya day ta, auntie. Nga ar-armam ka ni Rose di tadaya. Tay adda anak na. Nagpartak at talaga ti damag, auntie. No kasta, agpaisaw ti imbaga di kasinsin mo. Uwan, auntie. Jakon ilibak. Perdi ka din ti utak mo, kaanakan. Saan, auntie? Baro ka, kalpasan na. Adda anak na, ti mapan mo ar-arman. Kwa, auntie. Nasingpat ni Rose. Oh, agin sisingpat ko na maa. Anya? Imulagat mo man dagita matam kanakan. Imulagat mo! Nakita ka magmag na, iso asinardengan ka, insan. O may kagluganin. Sana, insan. Asidigmatan ti bodega ti bus ko. Talaga nagagat ka. Kasapulan na, Max. Awan gayam, talaga ka di? Aseryoso ka kini Rose, insan? Uwan, insan. Isuti kayat ko nga ikalaysa. Sana pa nangupay kan ka, insan? Ngam, abaya di naktuladan. Insan. Kita anak. Nangasawak iti maestra. Ita, napintasan ti biyag ko. Sika, insan. Tagwapo ka. Angam siya ka. Saan nakamagustuhan ti may sa maestra? Diskarte lang na ita, insan. Kwa, insan. Addan ar-armak. Ni ka di, Rose? Ado, matababala sa nga napipintas dita. Apay asaan nga isuda ti armam, insan. Insan, napintas ni Rose. Apay anak kami suod kasi mangpay tanakaw. Tugawak mampay. Kasanumat ngamin. Ado ti sao ti kabsat yu kanya ka. Kasta magtan ni Max. Anya timbagadakan ka. Upayin dak nga rod.
Anya? Huwag tatang. Anya nga ron ti imbagada. Naglaklakaya ka no abaro. Ngam, jak pa mo ti agpili iti amak. Kaslasaan ka anaruam kiniikit mo. Una, tatang. Ngam no agsasao. Kunamlan diktador. Saan mau nga ipapusaw ti imbaga ni ikit mau? Amumay ti ugalinan. Imay kamait manang ruseng. Di na ka di pagtugawan ka, Jow. Ay katagtugaw ka ah. Nagyaman nak. Ay, nakaumayak, takayat ka kasarita. May papanitian niya. Apay, di mo isursuro di anak mo. Isursuro nga. Laklakayan kan, ngam adupay gayam ti di mo amaw. Anya nga mintikat. Isurom ni Ferdinand, iti panagpili na iti asawaan na. Manang. Ay na, panagkita kat perden ti utak di anak mo. Di na mo ti agpili. Manang, saan ko amabalin adiktaran ni Ferdinand? Adaanan iti husto nga edad, tapno agdesisyon. Nasurok at rintanan. Day tangarod kat. Hay, mangibabaen iti pulay. Ante, nagsakit matan ti panagsasauyo. Nay, adda ka mo't gayam dita. Agpay sumot ti ibang pagak. Saan ka day? Nasibugam ka di amin ng dagiti natnatang amula, anak ko. Wan nanang, nagpipintasan dagiti pitchay, kastamot dagiti tarong. Agyaman nak, tanagagit kang agsibog, sunshine. Wan nanang, kat ikatantumat ni Tito Ferdinand, inton umay dito'y balay. Anya? Ay, talaga si ka nga ubing. Apay nanang, Ay, kanayon mat amang mangtad iti regalo kanyak. Iso nga ikakmat iti natong tayo. sige man laan. Ngam, nabayag matan asaan nga in may nagpasyar, nanang. Ada akon, sunshine. Nasaya at mataadakan, Tito Ferdinand. Pagsarsaritaan da kalaang. Lumadda ka matan, Ferdinand. Pasensya ka na, sunshine. Busy ak ngamin. Iso nga itaak lang nga imay. Ay na, nagdadakelan dagiti tarakan tayo akal ding Ferdinand. Huwag nga ron tatang. Napaado tayo. Wen anak ka, ket maragsakan na. Tamaom tinang ibautam kadagiti birok mo. Ita, napaado mong dagiti kalding ta. Huwag tatang. Kahit kung namin ti makaurnong. Diyak kaya't agastusan tinagbanluga, iti awan kaseskan na. Ay, tatipang dayawakan ka, Ferdinand. Tawang bisyom. Sana kas kiniinsan mo, Amax. Inom dita, iti aramidan na. Diyak kaya't ti kasta, tatang. Sayang lang ti kwarta. Day tangar ti pagyamyamanak iti namaraswa. Kauray duduatan ngagbibiyag. Nasingpait kan nagagat ka nga anak kao. Kuha, tatang. Di kagdanag. Manayunan tayon to. Mala, idardaras mo nga raw, danakaw. Nasaya ata nakita ka dito'y paradaan, Rose. Da kayo matgayam, Nana Rosel. Wan, mapanak ko man kat dita nagiparadaan may itilugan may tagawid kami. Angam nakita ka, iso nga inasitgan ka. Kasta ka din, Nana. Urayit namin ni Ferdinand. At dabit ginatang na. Kasta. Ay, una yan. Talaga naggasat ka anya, Rose. Apay ana sa uyo ti kasta, Nana. Kaputa kinayat na ka ni Ferdinand. Uray adaan kan iti anak. Ado mo't amabalasag dit at imabalin na nga arman. Ngabno apay asikapay. Tinagustuhan na. Nana, saan ko matapin nilit nagdatangan niya? Nakapsot ngamin ka, ti panagot-utat dahi di ka anakak. Iso adi na amo ti agpili. Nana. Auntie Rosing. Na kayo magayam dito palengke. Nawad, Ferdinand. Sige, mapanak ko. Taon-urayan na ko ni Max. Ay na, anya manan da di regalong kanyak, Tito Ferdinand. Lukatam, tapno makita.
Aday ta, nalokatakon. Ha? Bestida a color violet? Oh, anya. Magustuhan ka di matlaeng, Sunshine. Wan dito, kayat ko launay. Ngamin, daanan dagiti bestida. Thank you, ah. Welcome, Sunshine. Amon gayam. Mapan mo man ayaban ni nanang mo, kasaritak ko ma. Ay, kwa dito. Kunana ngamin itay, asaan na akayat ti makisarita iti asino man? Anya? Oray ka di siyak? Wan dito, nasakit ka no ngamin ti ulo na. Ay, likliklikan na ka talaga ni Rose. Nalabit at daa talaga't nasa uni ang tirosing kankwana. Tito Ferdinand? Ah, Sorry ha. Ngamin, sana kayat ni nanang ti makisarita iti oray asino man. Itaman pa'y nga imbay ka dito ibalay ka anakan. kaya't ko lang kumati agdamag, anti. No addamad di ana ibagayo kan ni Rose. Apay, nagipulong kan ka? Saan matkit di, anti? Ngamkit di. Di nakayatan nakasarita. Anya? Day tatipod no, anti. O di, no saan na ka nakayat nakasarita? Agbiro kan iti sa balay. Ngam, anti. Ay, saan ka kumanga agbalin amulong-lang si Ka Ferdinand? Saan ka kumamat nga agsawa iti kastante? Kun, apay ka di apakibiyangan Gapo, ta isakit ka. Gapo, ta kaanakan ka. Ngam, anti. Saan kumamat nga ultimo pakasaknan ti puso ka, kat pakibiyangan nyo pahay. Ang mga nunalipata maun, asyak titimulong kada kayaw idinagsakit aging ga itinatay day dinanang mau 5 atawanan tinapalabas. Saan, anti? Jack to pulos malipatan day ta. Narabian ka matasimang pait, Ferdinand. Di magasak pa ije balay da antirosing, tatang. Kalpasan ti trabaho ka. Kastagayam. Kahit Tatang, apay akas jeti ugali ni antirosing. apay ayamanain. Agdamdamag aklaan kan kuana. Ngam ibuy-buy na mat tinaitulong na kada tayo. E di na ospital day dinanang. Hala, pasensya mo ni ikit mo. Ngam, tatang. Hagpay sumit adakkel tinaitulong da iday. Ket saan tayo ang mapagtalikodan day taabanag. Day tangarod ti makagapu, tatang. No apay nga agsalsalukag kita. Tadyak kayat nga agkasapulan tayo manan ititulong da. Anak, Huwag, tatang. Tano bilang adda emergency. Nakasagana tayo. Apay asinurot nak dito'y Ferdinand. Kaputalik-liklikan nakmatan, Rose. Adda ka din nagbasulakan ka. Awan nagbasulam. No kasta. Apay nga road. Husto ni ikit mo arusing. Apay nga minasabali at tao ti dengdenggam. Nasakit nga min ti panagsasauna kanya. Siya kung ti agkin daw itpasensyakan ka, Rose. Kadag iti aming asaunakan ka. Ferdinand. Saan ko maati opinyon, wano sa uti sabali at tao ti denggam. Sikati agdesisyon, ta sikati masaknan. Sa bagay, napanunod ko mataytan. Itilas od ti panawan asaan ko apan makisarsarita kan ka. Naamiris ko ti may sa abanan. Anya na ita? Aklunan kan Ferdinand. Wan, aklunan kon ti ayat mo. Naragsak mo tayo kasar ni Instant Ferdinand, Uncle. Kasano? Nagaduda nagkasar. when Max, ginundawayan dati programa ti gobyerno akasalang bayan. Banag apabor kin Instant Ferdinand, Uncle. Gapo ta libre da dito reception. When Max, hanggang kit day,
Ada limitasyon dagiti bisita maaways. Hanggang sa nabalay, tinapatay, nangasawa mo't langin ni Ferdinand. Awanin ti pagdandanagak pa'y ngaglaklakay abaraw. Awanan ti maibagak pa, Uncle. Tama kitak met, tinalaos aragsak ni kasinsin ko. Wen Max, uray no naglakay pa'y abaraw. Santo nangasawa. Tinapatay, naragsak itan. San? Mangan kagitin. Ha? Madamdaman to ti istorya. Ay katwa na, insan. Talaga ang mga anak iti ado. Sulitak man to'y kasar mo. Ay, ste, kasaryo gayam. Nagadu kayo. Sige laeng, insan. Dahil tagat ti kayat kukan ka, saan ka akil joy? Imatindar ka, itinapatag na okasyon iti biyag ko. Ay naraos, agmirinda ka pa'y. Itay ka pa'y ngaglablab ha. Saan mat anarigat, tatang? Taada mat washing machine. Ay, dakkel tinamay ka. Manipod adda kayon dito'y balay kini Sunshine. Tatang, Saan ko na problema ti obra dito'y balay? Ipampamaysa ka unti pa ng taripatok kadagiti dingwa na ginatgatang ni Ferdinand. Kat sana nagbindot ti anak ka, gaputan na singpat kan nagagat ka. agyamanak iti panangapresaryo kanyak, tatang. Pudno mo ti bagbagak? Rose, tatang, anda akon. Naragsak ka si Mang Ferdinand. Wen, tanagatang kon, ti agasawa baka di tadaya. Ha? Kayat mo asawahin. Wen, tatang, nagkinaawatan kami matlang iti presyo. Umadumanan ti pastor mo atarakan tayo. Diyak maklon, tinaramit ti asawak. Insan. Anya ngamin ay tinapasama insan. Sana na nagawawid. Nagpakada kanyak nga da seminar tayo dyan Davao. Sana na nagawawid. Anya? Insukat na konti asawa kiti sa bali a lalaki. Insan. Kadyak amo. No sa dino itan ti ayanda. Kumpirmado ka di dahil insan. Wan insan. Nagtiks kanyak. Asan ko na sa pulen pay. Maramid nila ni tikas jaykan ka, insan. Kasladyak patsen. Kasta matinsan. Ipampanakal ko pa iti maestra tinasawak. Ang gayam. May samot gayam man ang alilaw. Iswa kadwa anak pa man insan. Ang tapayagin umiti arak. Kwa insan, nakainom ka na. Itulod ka lang ni Jibalayo. Agkalma ka lang insan. Rose, balasang ko. Pasensyakan ka dagiti na isawsawang ko idikan ka. Awan day jayan, auntie. Lipatin tayo kumanti na palabas. Wan ata inuy-uyaw ka ide. Si kagayam ti mapagtalkan a babae. Hangam tay manugang kumatan. Maestra pa'y madimot ti aramid na. Talaga ka di asaanan ang nagsublipay ti manugang yo, auntie? Ay, saanan, Rose? Simurutan iti sabali a lalaki. Kat nakakaasi itan ni Max. Kanayon nga agbartak. Di tay mapabasol, auntie. Talaga na sakit ti pagdaldalanan na ita. Uwan nga, Rod. Adayo, anagasgasat ni Ferdinand anang asawa kan ka. Gaputan na singpot ka, kan mapagtalkan ka a babae. Agyamanak, auntie. Nay, kasla seryoso ti pagsarsaritaan nyo Ay, ada kamot gaya man, Barok. Ay, pangaasim man, Ferdinand. Isapar mo kumaapasyaran di kasinsin mo no adawayam. Ngamin, kanayon ang maikulkulang. Sakit kanayon pa'y anabartak. Bayan nyo, ante. Kanayon kung taapasyaren. Ay na, agyaman na kaanakan. Agyaman na unay. Manipod idi,
Nagsardengan ni Auntie Rosing amang lalais kini Rose nga asawak. Tanapanagnakan na, anasaya at tikababalin daytoy. Nagupad meten ti kinapangas na, gapo iti pananglipot ti manugang na kini Max nga anak na. Itilaksid dagita pasamak, jak ida pinakitaan iti saan anasayaat. Naikatan tinalaos a kinatangsit ni ikit ko. Tuy pagayam mo, Ferdinand. Ferdinand, pagayam ko, nasaya at met. Tas saan mo asinubadan iti saan anasaya at timadi, akababalin ti ikit mo. Gapo iti dayta, nakaamiris matlaeng, ket nagbalbaliwan. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ng impatulod ni Pagama Ferdinand. Iti Ilagan Isabela. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.